I pozdrav dragi moji. Dok Ado priprema meso, da vam kažem da smo po receptu video kanal Kuhaj Peci napravili ovo izvrsno jelo. Zapravo prije toga smo kupili posudu i cijeli proces ja sam prije toga već jednu posudu uzela i naravno pokvarila sam, pukla mi je jer nisam odradila proces koji je trebao da se odradi još prije nego što se počne priprema određenog jela. Nakon toga ovdje vidite dodali smo luk, meso, mrkvu, krompir, bamju, lovorov list, začine, graška malo i tu smo nasuli vode i pustili da se polako krčka. Posudu smo po Almirinom receptu, dakle nismo rernu uključivali prije, nije se zagrijavala, nego smo u hladnu rernu stavili da se polako peče. Peklo se nekih 2,5-3 sata sigurno. Bilo je stvarno preukusno. Obzirom da smo imali problema sa kamerom, nismo se stigli da snimimo onako kako je trebalo, ali evo, otprilike možete to da vidite. Ispekla sam naravno domaći hljeb, crni hljeb, ni to nisam uspjela da snimim, ali bit će prilike i za drugi put. Evo vidite kako se to fino krčka. Ovim putem se zahvaljujem kanalu Kuhaj Peci i Almiri i njenim savjetima kako da zdjela ne pukne i sve preporuke potražite i vidjet ćete, nećete se pokajati. Pogledajte vi tu kako je to super. Sad ću to Ado degustirat, pa javljamo vam se. Sad ćemo da degustiramo. Prvo teletina. Domaći hljeb. Odlično. I koje su tvoje preporuke? Pravite ovo češće kući. Eto. Hvala Almiri na ovom receptu, baš smo zadovoljni, pa do sljedećih videa. Vidimo se.